Latin mukan roko bungkong bulan na te pangguran dia. Salama si tamumali paiman si dupa kaborok masakke si bayolin. Tabe anggan na temai gayang mak dandan sarabang mak banan. Madoko si alak rarak unisong si panapik balusu. Anggan na temai mak dika makasap ampu lembang makaraeng. Pagaparaga anggan na temai todipo barana kalando todipo lambak paungan. Tabe anggan na temai to si taranak aluk melau langit to si saladan sangka leson di bata. Ia digente tumpa kumbung kumararak aluk masero pindan sangka mabasebana. Aluk di po sulo ilalang di po biak kalambanan dao te tetukka pakna lipu sanda kalua. Tabe anggan na temai to si kambi tokon na tondok to si saladan pebosena pangleo. To untoroy tang kinalambak to unisungi kurabak na dai daon nanay torro parerung unisung to baonganan urrerung talang kamban undongan di bulo si panati. Tabe angga to kombong kumararak di gente to merapu dalanga to makabunan nao. To umpo rara damay tongkonang to umpo buku damay esungan na nenek di po nenek. Angga to lindong mo diyo te rarukuna kaparanuan. To tasik kumbone mo diyo te pasiriana pangurande-randean. Ki bendang paduka ate si ayo kalambak ki tunan nang apa inde si baru barana. Laum pasilau eran di TKP Malaran laum pasilente pelalan di inde pangurande-randean. Anna sundun duka langan lolokona upu ureke pendau nanda la di poupak masolanasang lana bolangan parayanta angga mairi laki sampak te banua sapan lembang na te tongkonan apa makamban manik tangki lambina angga tangki karatuinna baka paraga makamban manik kilenda pasali rumah angki tentong omora duga mak palidan rokok aluk pengkalos sorang sangka pengkadiongan Uang Yesus Kristus ia datu juru salama marasang di pakaraya allo dadinna kulla katibus sananda anna ia moraduka laum paupui pendaunanna umpa sundunni makalolokan mane ku lambina te tondoko bunga aku kata mainna padang arongkok toda inde kalebu batulap parang tonna di raruk te tondoko di kalimbo te daenan para rukuna nenek di ponene pak kalimbo tomatua ladi pak bangun di banua di osoki salle ariri tonna kombong kada turuk di sarami sak bunganna Dio mama ballaran nampak rokko makran teang buyu di lando lalan nimi to manaranga di langka pak taunan nimi pande manakka lalau tama pangala kamban telayan kurra manapa lau linde kayu isi lembang ana kurra manapa kayu uru na tampak tahu mata be tahu na tiro perupa
Bayu mano kadilelenge mengkailingi diwasei. Iya pi anna dileleng, iya pi anna diwasei. Di ban pi sanda gulunna, di gente ba karerangan. Si turu alu gemelau langit sangka loson di batara. Di parandangan ni pi pasambayang, di garonto pi pangurrande-randean langan puang di matua, tedao puang toka benom banta. Randu gomi nalelenge, ti pamulami nawasei, song kami iya pangalelenge na, ti bambang kami pakwasena, song katama kadelekan di bambanga tama kabutuan na masiyang. Randugomi na linde-linde to manarang ilang tangana pangala kamban na bemanta-manta pande manaka ilang lisu lembang na kurra manapa. Randugo nakam na bunui na lontok bepori pare. Si kore-kore ilang tanga pangala kamban angge guntu bulisakna pasondok pambalana kombomi salea ariri ti takkomi bangun banua randugo kombongo kada situru tumampa batakan siolanan angga to merrapu tallang maka lima toma kapunan nao untambai sang tondok na unnong li sang banuan na lalao tama pangala kamban tolayan kurra manapa laun nopori kayu banua unne pun salle ariri lana pa kendenri pangleon na pati bantuk tangana tondok malle malingi na akun na ku takka tumang ngamangai ku sanga buntu menono pangala ma palumingka anna tom bulle kayu banua unne pun salle ariri rampomi tamatanga na tondok ti bantuk palisunna te pangleon ditambai pande manaka solato pande paliu unlo po salle ariri umpa bangun banua anna kumbonga duka inde landolonga anna di pabendan inde salle ari tanna di randuk te tondok di kalimbo te pangleon tondok pangleon na nene pak kalimbo tomatua ladi bangun ni banua dio sokki landolong dendang mulan dorong ana sola banu ladi surat tangta tilo rika lako tangta apari kama tangta patong bensu ke bulan manang ngana bendang rara sambo rinding pai pinan te kabuk sandayanan tindak sari ralong ngana mian kila pamiringna lotong boko bugunganna mawa pesam bobokofna kurre sumangana inde mawa tangma telu pina sabaa parayanna inde gayam pilih kotau kurre sumangana inde kandaure mauli saba parayende lola ma paramparan kurre sumangana inde bayi bu tuli bau saba parayende bonde butu ribang ala kurre sumangana inde manuk sab bemen buya saba parayan inde kode petan dama siang gente kano kudia kurre sumangana inde kallang tang di beloloki sama parayanna indera bung tang di bedaun kurre sumangana
inde barang apa sandayana dinau bana pasak kina puang rapak tutumang para rata nenek lame paturi lalan me patete kalamban masuk umi kanan kairin na anggato merrabu dalang masaraka meeting ayo bukuan na makalima to makapunan na mandak uriatan non pasak kebuang usap bek talikuran rapak to kapenompan la di palidan molang ngantang ngadalangi la di palimbo para rana batara tua kumua puang atallu sabua bandang kamu puang talulangan isungan milan tegulla di pemarasa pe manuk dia kata masalah ini apa ini makalima itu kamunan tahu di itu kombong kumarana masyarakat boting ayo bokona manda pasak ke video batang di kalena bintin pasal dan video tondok di paraya angga te tomerra putalang makalima te to makapunan nao kamu buang lau renden direk ke tampunan lau malayan direk ke bangke matawai mi pasi tamu itu ka to kalimbuang boba mi pasi rompa itu matawai tama sore anna bangka masak ke arah nama rintik itu penanda Bumu aden no pa adi po pa paraya ni po paraya daw te kang mana tongkonan daw te bali sunda inde mesungan anggan nabasat kina buang rapak to kapenom banda anna monto mo sampa amanda daw tangan tongkonan anna disapan limbang daw te bali sunda osokan pentio manan angga to merrabu tallang makalima to makapunan daw tonto si tuntun dua si tande paraya tangan penelakan tangan pesadisian si hindong te kabe malaran si ambe te pangurran derandian kurre sumana ana pasak ke kuang sabak to dingi parayan na rapak to kabe nombanta kumua tara pak limbang moduka amas solanasang tatutun koli mo angga mairi belang na toding na te kagaran nuan tanda manasana inde pangurran derandean ladi karontok mo situru alum masero pindan sangka mabase bana anta dia menguduka si pamatua itu si pabano kaburungan dia mate kami nomban kuriang sumanga lengan puang dua tedau puang kami nomban ta kurre sumanga ta masolana sang sampak tuanta amdori nah ini dong teranak Kakanak. oh Mana bang? oke keluarga dari Marangka Mariali Sangat TV di Facebook oke halo oke baik oke Angel Ganesia Pamunso mana sih bertepapi yang mana semua guys iya mana oh ini deh weh besar nah besar nih itu kepalanya halo nih oke Alim Alim selamat aku cewek bosku iya selamat di Alim Alim Bailam may isang lato. bisa kenal ale iya sabar le Yo. May da para ka to Para kayo. iyo ya para Burre semangat Cina sa ito yung Kami sa Ngala TV. iyo sabak kalian dari Burre semangat anak ideal mo masero pindan sabak kalian na hindi pula mawasebulan ia mau mengenai ultimang pakan pasakena buang ia mempulak nilai usahaan kaya kemudian latih mampan anna bendan main mo inde tongkonan tambolang ilang telembang sa pean nang kang sakala mo inde sunan baru
semua di Palendan. Di antara mi ada apa-apa dirasa surut kada puang. Di bagian mi panguran dan dia menggarontok ilang luntar magaraina. Yaitu di sana Bendan, Tapu Penani, PKJ, nomor 10 Kasera, sampai Bukan. Kuasai tu isip na telino pato tu mintuna umpu di sananda tabe nombang buang matua tabe nombang tu buang Yesus pakaraya moya mati di salik daun Golgota urungan tolino di seroi salana tabe nombai tubuang Yesus tabe nombai pena masalo kumbungan masallo yatu pa atunduanta lansangan na puang nga tumangka umpada di langi solalino. Amin. Salama alako kamu jo memintu na tumasallo. Kure sumanga salamat duka lako kalimi. Tanok ko mo? Bainan Pak Pudianta lan atu totemo jalalamay Pak Pudian 127 angka misa saya lako angka makpen 5 kadan na puang nakua nanian hamalot Pak Pudian na Salomo ia ketai an na puang umbangun ni Tubanua sia ia ketai anak puang ungkampai tu kota tae gai mimilik kale sia lenduk bongi ami mane mama sia mikande pak di turak tak mi belan nana sorongan ia puang tuto nakamasei kemarasan di mama sang tinti totinaran na dendian lalong tendu kamu piak-piak muane na sauran to na mangura pa tu ambena tau iya tomai tay an nala kasirisan kesi bisarai balin na jobabangan tondok amin. Pak Pudian 110 Kasera tampenanya nih soalnya mau paongan tumintu nama
mainda kale putala tupena anda unda kapuang toka penombana. Tomatuangku siya mintu suluk ko tang tesan raka duka kumaya tesara kamarwasan iya mo ponto bandang na dyon na to na pupanglalan pasakyan na pumatua na mendadi kaparanwananta solanasang lante sara tumarasan pakala lan umpasyumpo batang nga di kalena si sola katuan na bintu tomaarap lago kita to disabu siya to digente kombongan salo na puang nga to kumambongotan tontong ba nga ditundan kapesanan lago kita pantan laung kakak jo na telu kaleta belan na to na luang kambang ki jo na telu kamadosan. Iya mo to ulendui jonate kami nomban tapantan unala katan lan karapasan dikale anta tuara sangat tu mga kudosa langan kuwa puang kipentyongan ni sukaran alukuna kipen lalundun ni sangka sura madatunda ilan te ulu baabana landolonga ilan te paladan malona na tokonang tambolang ang kisay mentuara si solamintu utoma araputalang ang kituutun mapalidan makalimaan na to maakapunan nao kumwa untuarasan mo o kasalangku mati kalemi siyatay ang kubuni kakadakyangku kukwami maakada la unnaku na akapatodo tintingang kula ko puang ammi paademi tu kakadakyangku siya kasalangku anna den daw pa ang kisielle parannu paiman ang kisipato sila atekan maabulolong je olo malabi ibi ilan sangan na huang Yesus Kristus. Amin. Maindan ng maindan PKJ tahun 25 tapi di Suragon. Oke, Halim-Halim.
masallo ladi parampo ladi pakperanginan junatmu kada kepangadanan ulang nesura kada duna buang atua laku olon simas kapasakta junat papasan yang matubungan na surah na Rasul Paulus makakumungan di Tesalonika ang pasal 5 angka 10 sa angka 10 bungaan na surah na Rasul Paulus makakumungan di Tesalonika ang pasal 5 angka 10 sa angka 10 O buang tutumampati nalambi at tunna lante kula tumarasan ulen dui jona tetarampak tunanay bendang inde tokkonan tambolang tula di pamarimbangan lante atu Madi pak perangyanan gila tukada kapangadaran nakunan bila mesura pada tumi. Naya tubat kuran na lana sayang tekonan. Nadibuang-buang buang. Tontongan di pamatoto siya tontong luka silang gila tuka sa aparasan pantan di kaleti. Asabayan kang mati ooni o ambe buwa. Natontong luka kupinamasa loobi. Unda na yung kalasamalasang. Ngante papasak kakale. Langka di balasan kung penambay kumi. Siyang ngeluimani. Langung pak perangnya nang siya lang perangi. Julan badan. Dan sanan na puang Yesus Kristus Guru Salamat. Nimas sandal. Nakuha kanan na kuha. Paulus na kita. Matong-tong mga parang penambi. Siya tangtore mas salmaya. Siya maakur na sumangat yun ang ito na. Bilang na iya mo to tupakurin na pumatuwa lalu kalemi Tetelio Kristus Yesus. Anda di Pamanesolan bahasa Indonesia bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mintu uto di sabu pa pada di domay tetokonan batik na lay solatis. Sabu bay dan jonate angga kadibendalan na tokonan yang uto tokonan batu tongkonan tambola. Kamu mintu torampo tolimpong lante tarampak kaparanduan. Salama sita mumali. Salama Natal. Oh, dari tutik kurubang kini tengkir. Anak saya tadi rumah Sakuraya. Selamat Natal. Aku tiro anak tampai anak pas sampai Indo kututo koi salam anak ku tiro nak kutol itu. Tak akan paham, tak akan mapaham atau semakin perlu untuk diperjelas. Kumbungan sallo mandumo pagi di sana Toraya. Belang na tangyaman na kaleta na tanda itaw. Sulat
Tangya dukaman na te tondok at tunatandai tao. Pa, tontong ko mga tibabon, Jonathan maliinat, solata, padanta, maarupa tao sa liyang tondok. Say untiroy, siya nenne na po salupe kutanan, belan na inang senga iya na senga lan pentirona toruan tobuda te tondokota. Maapay pabunga. Belan na yan sa lamisa na dipan kaya dyan na katuan di kaleta ya mo tu Batangkan. Si magarat tatutoraya. Amen. Kaya tayo na maamin to ko. Biasa gugugan mahotba. Lama musa koraka, lama lotong koraka, lakaribo koraka. Lamel orang kabelo kamu lomba ka susi. Misa kada taon na ikuwa. Amen. Oh. Jadi daan na manung ibang anong kaleni. Para di kami de pandita. Daan na manung ibang si kakasar tu Batang Kaleta. Tahu maapenduan na Jonatus yung puna Sara tu nenne di pogaw lang te tondokota. Salamisa na susi mo to di panaat alang te kula tu marasat. Solo an na tungkaana. Tontong bang siya tangtore limbong telu toruan to Buddha. Nagpabiasa to makada pangki pemarang-arangay pandita kurang-kurang mo pa to balanda say. Kuyo. Tapi yo to sonda to balanda to temo to ma-content. Termasuk aku biasa. Pore duba kutum konten na pre sala ya. Yari na sala ke tangnya bami gaw siya gaw di po pa oralan. Wan na to temo tare na masalah. Yato. Asalan diangga tu kami nomban. Patay aku kritik itu maksoting. Beberapa kali saya menegur orang yang maksoting selalu mafoto. Masa ngabasan kiri kipituang tu nada palu. Kondela napakande kia putona. Oh. Sito nga napasti ngayon lindota. Kuya tilu anak-anak at aturan to mangura. Lamelan ako mi untanday umpang ke ijo na to di sanga angga na kapadokon nalang. Biasan na to itiro na to temo. Pade mo to di sanga udaya siri lang kaleta. Magelu to tao. Manik isipoko lakwalang. Tingaywalang. Tabo ko ito tomatuanta. Tempi ka to. Manik ilakot ang masandala. Sulik masandala biki. Oh, aku pukarte sa badan na paada sandala ako. Patay siya din eh. Mami pa, mami sandala tayo. Mau paabang niya to natlo ya to, pas nasule. Uy, sandala ako. Nako mi sandal ko pa. Kung kami kita, deke sandala ako sa kadesangan na diyo. Oh! Sara, kumatuan ko sa minto, siyulo. Mando di kuren sumang abelang lantuyan na to. Nakamali ki ito Buddha. Ondong kumuha belan na ulen do ito Sara. Nanay mentanda maindan yun na to angga kasi tamuan mali na to ronto maarapu. Mabentalun na. Kininanungan ni John na to Kaleta Toraya. Sengaan na senga, belan napa. Tamparupan na si putaran na dyan na tebaan di kale. Pira-pira tondok mandagpi susi pakyan na toraya. Pananginang senga iya. Pira-pira tondok mandagpi ipada pasan na toraya. Pananginang senga iya na senga.
Ya mo te tomatuang ko seminto syulu tuparanlu. Latontong tapes sabial lang katuanta. Si taruna. Lakona angga di kaleta. Misa atu tontongo ladipangke lante katuan. Ya mo telu pepasan ba atu mana ana nene etodolota. Batu nene eta batu di Puambe batu di Poindo. Iya mo tu latontong umpaduluanan ni terbisanga angga ana kasyanggaran, sia kasyangkaran, sia kasanginan. Maapa ito matuang ko sa minto syulu. Nenne pupokada. Anna pade mo tu kasyanggaran, anna pade mo tu kasanginan. Anna pada bentuk kasyangkaran, yaitu pengakuan menjadi pengakuan. Akuri. Panamain dan jodoh tu kasyangkaran, kasanginan, kasyangkaran. Menoton main dan jodoh tu kada kapangakuan. Kada kapangakuan ulangan puang atau tumampata. Kumuya te kita pada ki jolo na puang. Si kambaron kaboro ki, si rampung ki, si tammu ki. Di si manan-manan ni jolo na te lukada. An natibas sa maindan. Nalantuyan na to tontong puang ato di pangakui. Di pokada nina lan papudian pasal 127. Tangia kumua belan nayari to, belan nayari to, belan nayari to. Taran na masalah tomatuang ko siya minto syulu. Kini saabo yun na telu kamar atas santa. Padaan na yamen daluanan lang katuanta. Nang puang ito lang ipangakui. Si taruna kumua. Ang nabuto to kapangakuan. Mempayado kami para ito to bisa nga kaparanuan. Sukacita. Anna menoto mo dyan ito di sanga kaparanuan. Tontong bangki si pakilala si tundang tomambutong tomamma. Latuntong mas sambayang susilan pa abasanta. Jangan sampai tomatuang ko siya minto silu anak-anakku. Soro man di pamarimbangan dyan natin tokonan. Kamu minto to di sabu pangagui siya tanday dyan na to kalemi kumua to melodon amay te tokonan pakalapa sila kumate mi taibang bela sindite. Abu na to siya biasa. Oh. Udah to siya biasa. Nakalupay mo to tondongan na. Nakalupay mo nabokoy mo to tokonan na. Sandali alasan na. Sandali alasan na. Nakwa anu. Oh. Makanya tabi tayo pula umpo pa olan dyan at bisa nga maapakasiri. Pempiran-piran mo kupirangi. Siyanen na kupukada kumua tukutanda ite. Mate miran na siya di bala kutukunan. Nakukanin ko, oh, tumatukunan hindi pula yan eh. Kukuha miyumbar ni sila mayate. Ako hindi to pa. Oh. Dali lagukuha makada tumatuang kusiminto silu ami pangke dyan nate tondok ami pangke dyan nate bano ito na di pamarimbangan lante atu. Tontong bang labi pasyumpo ito kamamaliran milan kalemi. Latontong mi pake to tumi. Latontong si tolongi. Daan na. Anna di pimarang ito temo jarang-jarang ito pake pakiang malotong ito. Jarang-jarang. Anna tanya mariri. Mabusa. Jarang-jarang. Payari kumua sabayate yate salamisaan na tanda yate ya mamisa tanda kaparanuan. Napakala soro da ko tinde. Sang sudanan tutom arapu. Umboko imi puang. Tayo bang manabela ma aku resubang alang puang. Siya. Tayo na mapagya malotong pamalotong tu kalena. Tanya kulina. Patangaana, penanna, malilin. Malilin belan napa? Buto mo to pusa mo.
siya masanta dulu Pak. Oh. Tadi laku kuwa makada laku kamu mintu kumbungan salo makalima na lako bati na lay sola esa domete tokonan tambolang iya mote tulatontong mi kurian sumanga batang kalemi katuang mi apa tema adin na padengan puang sa lakomi mentandalan misa at mi pesabian to temo iya mote banua tokonan lami kurian sumanga alangan puang nilan kani barasanan umpas sambayang kalemi lato todo kami pas sambayangan te inan katuruan mi tendu kami to kumua tang tore ko milam aku res sumanga tangyara kumula na daka puang diyon na tusanda rupa budanna situru to apa miampui apa tontong malaabi inamain dan diyon na tubatang di kalemi siya katuam mi kemi po pembay diyon na turan dan dipuno ko milama akada tubisan na pamakada kumua kures sumanga puang diyon na tuminto pas sa kemi dan nau pa na pinamasalo na pumatua tontong undaranay komi mi tontong di pamatoto olan katuam mi ten mi kumua ulen duit temis akapes sabian tuta kuren sumanga alangan puang la tontong di ngaran ten kuota takilalay kumaminto na tebelan na puang iya mo to la tontong bangki iparannu la tontong bangki si pasambayangan siya la tontong ki makures sumanga nama din lantuyan na to na pumasan na duka kali na puang matua landuka tuyan na to masan na duka to puang matua lampas sakit isolanasa amin. Tumatuangku siya minto siyulo belan na nalambi matun na di pamarimbangan diyo na tetokonan tambolang meluan na tontong mendan angga kapes sabian di kaleta langan puang di matua marasan mi perangi diyo na tegamara maliiku kukuala maakada kuari komi anta pada bendan indete indeko bintu teruan to maarapu sang Indiana. Iya, sama keme itu taruh nate tongkonan lo sumani kate sungan toma kapunan nao.
tokkonan tambolan. Pepasan dololan di pemarimbangan jonate banua tongkonan di kumua. Kataku itu puang matua siya kasiri itu lalanna. Anna tontong pasake na puang adobe te tokkonan anna nenne rapa kena kapelombang kalolong minna adobe te banua maindan. Ammi rongko otoding solanasang atau maaraputan lang. Sitara nakarupa madarindin angga toma akapunan nau. Laku lesok samayan namo tetokkonan di pamaindan inde padang di sarapean. Laku pabarimbangan mo kadibendanan na inde tokkonan tambolan. Lansangan na buang matua ambe. Buang Yesus Kristus anak tunggaana. Na buang penamasallo. Denau pa anta pada masake mairi marudindin solanasa. Haleluya. Amin. Papasalapan ni. Halo. 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 Yo, halo. Halo. Iya, tersebaik. Iya, selamat. Hah? Jatuh sesuatu ke misalnya ada darah seperti mulai kemarin itu boleh terlalu lagi. Sini kok. Sini kok, Me. Om di sini. Kemarin. Ini kok mamanya. Apa dia? Wah, tidak. Jelas kalau di siapa. Dibanding ini dua sebentar. Apa dia? Ya tebitang kumangkong tataki. Ia mula menjadi tanda mapalantan asyik kesudian semua. Sehingga semuanya. Pada matuto isolanasan, pada rongkok isolanasan. Amin. Kasih semuanya. Selamat bertandang. Halo. Ade.
Sehari itu belum tomak benar. Mari Kak di sini. Mari. Mari Kak. Ya. Lagi. Ya, lihat foto itu, lihat itu ya. Ada di video. Kita ada di video. Ada. Ya ini tongkonan Tambolang. Ya. Peresmian tongkonan Tambolang. Yang kita di Sarapiang. Ya, oke. Kita turun. Oh iya, sini saya, sama saya fotonya. Foto saja ya. Foto saya. Ya, Iruli. Sini Kuman. Oke. Bersama Omar. Oke, Iruli. Teh bisa Pak Pitirut teh kapan enggak tahu. Woi. Lo liok. Mata bisa. Nah, ada telur plastik dan tomat. Oke, daun lagi. Ada si aja koran dulu. Ada si botak lagi. Ada mana? Ya. Botak lagi. Mana aja bisa. Ada sana. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya Iya, sambil persembahan sementara dijalankan, mohon maaf. Di band atu tulau panata mak buang. Ayo, pada pada ngobrolan dengan orang dia kita sungguh ditayar tidak semua. Ini lagi pada di paintalan persembahan dan kok tumak buang. Jadi dipasangkan apa tembak kamu ide sola barang, ya tembakan nanai barra alam. Jadi ta buang rokok barang itu ringgit mabilangan sola oang marapuan taraku itu barra ta baila ko banua ta patami pasal lo pangando tongkonan to. Nah, sampai baka-baka dalam menjadi saluran berkah. Ya tu mak buang biasa dikuah baiden patu gaji tukang tang masiro baiden paliko pita apa tuntas
pailami saya ada abano tu maabuang. Ya moto mintu taruna syakita solana sang tanda paranu pada ko kami kantong mi maabuang arok kote barang mira ko ite barra mi sulang baila ko bano mi patami pasallo da miri isipe mana solana sange sa kami di karay solana sa patami sepura ka patami kantong mi belang banua mbami tu batina randa ganda na sa kami batina sesa batina sanda batina tamuan Kumakon di kada batina lai solasa. Oi, ganda na sa kumtaragay. Kung kayo tukag to siya Cebu, siya pwede siya gimana baru Cebu. Tangalami po kakurangan, tangalami po kapuduran. Kaya tak kami sa nasa, ngayon na tayo mabirun na ito mararang na. Atau patimura kita. Sa kung baka papas at nila po ang halimba, baka mo ro tumang pararata. Latin ko, nagita matang kaaro. Ina nga alupan mo ito tumabong. Yo daan na barra di sila mabong ilang misilok ko. Yan mata mibendan dia sa rundog tutu. Yo, yan mata mabiru na mararam na. Susi mo to daan na nene lan kita toraya tontong di siya soy manda gumugo di situ lang tulangan di. Kumuha kibendan ni ada ana lan dolong sangka na papadirasa. Nadentu sorongan tuang mabinkan ringgi barapuan ulendoi maabang kabu aba atu maabuang. Jadi mintu itu pada parannu tangla bipo kapuduran tangla bipo kakurangan. Ada tu senenai kuli di kursi manga siang ini di tonton upaya-upaya kante kita mintu demi tontonan kamu lagi doang kesolanasan. Kurang Bapak Erian tola sobandanan yang mau kasih tamuan sebelum 1 minggu pilkada di Teton ada masuk rapu. Nah kami Pak Erian to bendan keluarga lagi tulakkan. Komandan may pangandoran ini demi tampol ngetesya Bapak Erian. Niyo koy tangkira lambat isu di kurang ada dai. Tentang nama atau yang positang kelokan na pandang matarikal. Masalah apa salah. Bersama Bapak Dr. Sebertombe yang baru bersama kita bersama keluarga besar Tongkonan Tambol pada siang hari ini. Permohonan kebenaran yang sedih. Kalau itu barang kebenaran waktu kebenaran mau siapa malam sore. Kalau itu barang kebenaran jauh tinggi bilang sore. Sabar. Tak apa dia lah kena kode kena pilih apa itu. Susi motor ni benar benar ada di sana. Makan boleh. Kalau sini dari para si lomba susi motor kena dan kepala dia. Yo. Saya aku melepet ini lagi ada tarung langsung tadi nak impak langsung terus kepala ni. Minta tarung dari lomba. Angga manglana nyaw tarada balang pula nasaran balang asu talang pantarai bilang asusi motor tentang siaga lalangan na kinali balingna di atangku abeku abek sulu lalang na takdo siang nila semuanya siang mamak marani lalang na buat bintu ki kapombong kubaran ada kita orang tumangi kepada tumangi meta pada meta. Porto para tu barang disantai. Kaya alam itu barang kapal 5. Kami gaston ang roko. Maka kami isgasto para 27 para memana pasal ng patalo na sa taon to ay. Kaya tulong pa sa itu pasal sa tulong pa ito. Tato kita patalo kaso. Lagi ito, piro ito si Betata demi rondong na to kaya ngaran dewa bigi kita sa video. Suranga, dengan patau dan tengkuran kalau tahu nasuki, kundi sumna kalian kalau tahu lapang ka maka 5 tema yang sedang kapan malam apa yang nabian. Yo yang kami dari Papua beda siang mereka, saya dari Surako, yo di Kalimantan.
Ya memang kamu dari Papua, Sumatera, Kalimantan, Jakarta, toleh pi. Pernah mo? Ya, Krismaga itu selanasang Nataran kami pasak kinapong nasa dan Pak Kaporo tutupang paradata tang lami po kapuluran de sorongan uang buangan ringi mabilangan tang lami po kurang apala sino pasak kinapong lalem Pak Kaporo tutupang paradata parang kumang minako panak nursi bisa ito lang nursi nung do yo bilang na taiba dati tabi tarapa mo solanasang ditutup to pabuang tarapa mo solanasang bilang na ini ang taibada utole pa tarapa mo tasih ko ibadah ko pasulin ako sendiri kan. Kitole Netan Makaboro paduan suara jemaat Bukit Arat Papa. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari. NTT. Mungkin baiknya di depan tongkol. Ya. Ini dari Kupang. Oke, Kupang. Sekali lagi paduan suara jemaat.
ka tontong rapa ta pakende ke pasambayang sama diri nama sambayang opuang maka mo di pamarimbangan indi tongkonan tambolan tusyumpu lantuyan na to oambe kinay sita bumali kinay umpasyumpu ukale lan kasipulungan kumbungan sallo umpenumbay kumi kipakende ketunanian Pak Budian mati olomi pada masanangkan puang umpudi-pudi kumi sia dirangan itu kamasanangan nakaleki beranna kerangan duka tu kapasanan ulan dui kapangadaran ulamay sura madatummi tubatonan na makka na seran tekulan mila komintu kumbongan sallo umi tukumua oambe umba kikuha ang kitontong laparan nu setang tore lama sambayang setang tore lama akure sumang aberna yatu pa kamasyang mi opuang tontong mang lempang na kotoparan nu mati tolong sia belan nalan kapes sabian na temintu kumbongan sallo mi puang makalima nala komintu utong arapu ibanglan angga kamakulolongan batang di kalena solana sangi nasorongan itu tanda kurren sumanga ana kikuha milante pas sambayang mati olomi oambe den naupa na diona te kami nombang kitu kipo pempatu mati olo mga abi imi lana pamasan ng kalemi puang siya tontong komiki poparan nu o puang ki kumua lan kamasanangan mi kiranuan dia na tu pasakeni mi pasakekan suranasang to disabu kumbungan sallo mi pasakekan suranasang lan kasimpuran na rapungki maka di mana na pamintu ora putang lang tamate silangan tetongkonan tambolan siya tu pasakemi puang tontong na si potara na kadikane siyumpu pasadan na tenutoruan to maaparetaki si sola tenu saburan ambe siya indo oki ton na yokay diyo na tenu kaparentan ton na yokay diyo na tenu ada siyumpu na kabesan anama din puang kumalang tuyan na to pada rongko kan sulanasang namoy rakasi sonda situ katuagan apa tontong kan matoto bilan na tinanungan siya kipangakoy kumayatu kama akos